بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون راستیا خودی منو فسیح خوجه ده سالا نوتو ششاده هم ناس کر تابی وی چاخه 25 سالی گنج کی خوشک به ادب به اخلاق جامر نکو ایران سرمزلیوینه gerçekten جی سوناوی الحمدلله بلی بو به میرانتی دایما به ادب و حیا اجازه ورم سر مثلا فسیح خوجه مگود سالانو تو ششاده مهم ناس کر هی عمری 25 سال سوی کی تنه هیه öğretmen bir devş öğretmeniya xuberdaya ticareta bavi hebu devş ticareta bavi xuberdaya hatta askarım bejmiş dev herkesi berdaya idi genç ki visa 25 sali öğretmen tamami imkana idil peşiyayı ve bune vaka Kore xelke eğer bixwazej dünya xora bişxule belki İro Milli Eğitim Müdüriyye gelek ilabu yadat bakanlığı da görev kaymazın hebu devş tamamı vi işi berdaya liser derde Müslümana dertli ve eştera bejim be ahlak be edeb be tamamı imkanı xwej vi işi ra seferber biye hatta kavara xortaki kunu bizewce 25 sali he sebi ki tenebe be mehane çemala xwe zaruke xwe nebine pireka xwe nebine dev bave xwe nebine اشترى بيجم عشيرة خوانا بينا يادا ورحاصل مملكتي خوانا بينا وكا كمگو وكا قبكا كا كل سر چوچكي خوا چوات خوازه محافظه بكا جكوچكاو عفه درسن شتاجيا و جروفيا او جيل سر درده و امته پیشی دورا جيل سر درده مسلمانا ده امر جماعتا مسلمانا ده واسر مسلمانا ده بردله خودو كذبا خودو عقله خودو محافظت کر ورده چو ورده هات گره اف نسلا کلدومته خورته ما قیزه ما بوکه ما قیمت وار و جازان بن که جماعت چی انسان جناوا و toplum درخست yetiştirmiş kir ani ve dere eva insan aji mal xwe can xwe çi imkanı vahabun dane vere hatta be tane jine sekni yani زمانی که امهات نگرتن دوا روزه تنگ ده فداکاریا وی کری خود تعالی حتانی سونه لنگه متوا ثابت کر و هاته ویدری یعنی فسیح خوجه حقیقتا تشتی که ام به هفرمان تشتی که موی دید تشتی که از بو مشاهده مسئله ده آل ادبا خوده حیا خوده ایمان خوده تربیه خوده جسارتا خوده و چقال سر دردی وی ملتی جی به درد بو جبونا و انسانا yani zulma insana peşi dura jî ji va fi'lê pîs xelas bibin vegerine İslamê
o ümmeta İslam'ı vahdet olarak kul keleka havruni dini Xuda be avakirin hakikaten emjbona Xuda li dünya ve ahirete tevcera şahidin Xuda Teala meji evqa درياواده لنگه مسابيت که ام هر چار گاوا به هر بونجار ناجل مت قومی چار خورش پره مکین بونایا خوارن کا مکین بونا دچوه چاخش د پویا باوی خویا پنیر تنکه پنیر تانی لفقیر و فقارات تشته کو دستی بگیشتا ادجی ملهب و دنه بلاد کرمت خوار yani hatani gepeknan hebu mebhevre özellikle ev dinavamede idare daha ev kujbur hatire bavivi merik ve fedakariye jikir ve sonra ömre xwede jî gerek de gözaltıya dedbe gerek hapse dedbe gerek derbaya hapse dedbe hakikaten jbo ve cemaate ujbu va Müslümana ujbu ümmeta İslam'ı ujbu insanlığı eşahidim jbu xwede ve ez bawerim geleka jwecî êku dîtine û şahidin bir insanî gureva xwe kir gureva xwe li ser vê rêya hanêkayî qedan Rabbul Alemin wî di cenneta xwe xe Rabbul Alemin sona me jî bi xêr û selamet ve bi şehadet olarak sona me ser rêya dînê xwe bîne li vê welatê hanêkayî gava ev camîa tune bûna û ev serê 30 sal 40 salî insanê weka Fesîh Hoca divî memleketî de nehatana yani çêkirin û eştera bêjim yetiştirmişkirin ev memleket îro destê komünîsta bûna destê bêûjdana de bûna destê bêîmana de bûna ve divî hawaya hanêkayî de ne aîla me ji piya dima ne malê me ji piya dima ne canê me ji piya dima ne nesla me selametê dî ji bo vî hawayî baxsus خورته کتین نسلا کته گره هایواج وی امانتی هبه اگر وی امانتی خوشکل نرین روش کی تک هبه ناف دستو پیا حقیقتا او روش قیامت آوائه yani مرین جوار چیترج ساغبونا وا tabi hatani emji sağbın emşxora jidben haşa neş genca tanere hadi patlı ve sabah Sayın Yusuf.